It is a wonderful day imbukele umsakazo wakhe Swatini TV Themkosi Mbuyisa ngiyakubingelela ngiyakuvusela kuphina kuphi la kufinyela khona umsakazo esiswati eSwatini TV sibuko samaswati thathe lethuba nje mbukeli ngubonge lapho ekhaya la usibukela khona ngabe usibukela emadolobheni ngabe usibukela emakhaya nje babukeli siyajabula ngani kakhulu kungaba nje kunicela sibe semaswati ukuthi phela leningafisa sikhulumisa ngalapha emsakatweni sibhaleleni inombolo ikhona kumabona kude angihambi ngedwana ke babukeli njengenhlala yenda lamhla ke sisinyasa sikhulumise indzaba lenkulu njengoba sathi ukuthi umnyaka uyaqala na uqala kumnyaka kusho uqala kwetintfo letinsha kusho futhi kubuyela kwabantwana sesikolweni sikhulumisa indzaba lapha ye back to school eceleni kwami ke ukhona lapha inspector wakanzimanze usuka lapha embuthweni wembube kaniyena usovisini la kaPhiko akuhambi yedwana umuntu omdzala uhamba na Rev lapha ngumduduzi wakamamba usuka lapha Esipoqosini ebandleni lase Temple of Christ thathe lethuba ke Rev ngicale ngawe nguvusele Nkosi. Cha asibonge kakhulu babe Mbuyisa siyabonga kakhulu sivusele nebabukeli emakhaya nakuphi sibonge nakuba benzimanze ukuthi sibe khona la siyabonga kuphinze ukuthi sibe khona la ekhaya. Amen. Mr Nzimanze ngicela ukuvusela kuwesela mhla. Sibonga kakhulu baba Mbuyisa sibonge ukuthi sibe khona la ehlelweni sivusele nembukeli ekhaya. Amen. Maye siyabonga. Mbukele ekhaya bese ngivele sengishido ke mfundisi ukuthi sikhulumisa indzaba ye back to school. Kunengi ke mfundisi mhlambe lesingakhuluma ngako but besifise nje kucala sibuke nje tingcinamba letinkulu lokhanza ukuthi kuletikhathi letifana naleti bantwana babhekana nato kanye nebatali nakuvulwa tona tikolo. Siyabonga babe Mbuyisa ngidawo sincaphu nje nababenzi manje utabeze soyangeta kungaba kunengi kakhulu asikhumbule njengoba ubeka nje ukuvula kwetikolo lokunye lokungaba i-challenge lenyalo lokuvamisile isikhathi sonke ngiloku nangathi ngeSiswati ngabe ku-adjusta ngoba phela babuya ekuphumuleni bebajwayele kulala balale size sibavuse nyalo sebabuyela ukuthi kufanele bavuke early bagibele baye esikolweni kubo nje lokho impela vele kungaba i-stress sekwekuthi sekumele bavuke ngabo 4 bathathe amabhasi loku-adjusta emva kokuhlala isikhathi lesithe balala mhlambe lokunye kungaba ukuthi kukhona lokubitwa ngekuthi i-separation anxiety lokho lokungabangela thina batali ukuthi nanga umntwana ikakhulu ngebantwana abacala kuyasuka umnyaka sengiyahlukana nemntwana nami ngabe ngingambone mina kuye lo mntwana naye kungabanga kukhathateka nakuye umntali ikakhulu kumntali kimi ngumntali kungangibangela lokho ukuthi hawu lesikole kuso siyeva ukuthi sokwaba nema groups boma 28 boma 26 ngabe sinjani lesikolo sinjani umntwana awuphatheka kanjani bothishela labasha latababona batamphatha kanjani leyo worry stress ke sikhulu nakithi nebatali le balancing yekwe ukuthi sekufuna manje ngimsebenzi ngala transport ngala ulanza umntwana nga1 nale litolo liyadvuma ufuna ngiyothatha umntwana uyakubona kungaba kunengi events sibone imvula letiningi kakhulu letinye tikolo atsengakalungi emakhaya alabanye bantwana sengakalungi kuyawubita nalokuthi letinye tikolo atiphute kuthatha kuvula nalabanye bantwana ba-affectekile emva kwaletimvula letingaka betikhona kangwane kunengi sibone letinye tikolo abasathi bethela maklasi lamanye akalungi ngeso stress labanye abantwana bayafunda thina singakaqala ukufunda samisiwe la sifundzela khona encenye emafastelo akavaleki sinengi stress nekukhathateka lokungenteka kulesikhathi lesi sekuvula kwabantwana. Mayisabonga kakhulu umfundisi wayishaya evakala kangcono ngiyacela ebesenzimanze nawe nje usemthethweni ngiyathi ukuthi kukhona lelingakusho nani ngawe ama challenges. Asibonge baba Mbuyisa cha sine singimbutho wembube lesivamise ukunaka nakuvulwa tikolo kuyaye kube tingcinamba ukuthi kumbe banifana
sebalahlekile ngelanga lokuqala ngoba phela abakadayeli bebasolo bahleli emakhaya. Nangakalahleki bantwana uthola ukuthi bantwana bebaphethe impahla letinsha uniform bobhaki uthole ukuthi awu nasekabuyele ekhaya bhaki awusekho so ulahlekile. Kuyaye kube ngiletho nje tinsabana leto nekuphepha kwabo ke basahamba emgwaqweni. Kuyaye kube ngiloko nje ukuthi ngoba phela basekhaya le environment labahamba kiyo labanye bayaqala bayalabangeni le sigabeni sekucala basengakwathi nekuhamba kahle edrobheni ukuthi uhamba kanjani. Kuyaye kube ngileto ngcinamba leto nje letihlupha thina singumbuso. But nje mhlambe singakaqhubekeli lo munye umbunto esivamisile kubona la nemaphoyisa la emadolobheni emarobotini ngimazebha crossing nibasita abantwana ukuthi bakhone kwewela kahle. Ingabe ungathini ngaloko? Simaphoyisa kwethu ukuze ukuthi siqinise tekuphepha kufuna vele sibonakale sibe khona. Ngungako ukhanzakala ukuthi nakubukakala ukuthi ungathi sivele sinengi singala kulesikhathi lezilokuvula ikolo nje shothi bantwana bathi ngakuthi emaphoyisa abe khona ngoba labahamba ngetimoto banayo le tendency yokuthi bashayele kangcono nasebabona eliphoyisa. Okay kunjalo. Kanzi kufuna ukuthi singemaswathi sithi jwayede nje ukuthi lapho ungathi kunebantu labanenganyana khona sishayele nathi senake ngoba ikakhulu nje laba ngoba bantwana labafishane angasuke lo munye athi mina ngingawela ngiyelapha kanti uyaqhamuka wena uhamba litubane leliseduze. Ngakho sikhuthata lo ukuthi bonke labahamba ngetimoto nabaya lapho ungathi khona kunetikolo noma kunebantwana kuqaphelisisa kwabo bese kuthatha lelinye lizinga kuze ukuthi sigweme ingoti bantwana baphephe kusavulwa ikolo. Ngosiyami maye ngiyabonga kakhulu Mr Nzimanze. Mfundisi siphila emangweni tikolo tisemangweni kunengi lokwendakalako lapha emangweni njengoba tikolo etivula ngabe sisema community members singabasita kanjani labantwana lapha emakhaya mfundisi kunebantwana nje lesibatiko enisite inkinga bahleli lapha ekhaya yonke iminyaka bavuka baye esikolweni but nje sisithulile sibantu bemango lokunye kuvulwa tikolo kunebantu lokhanza ukuthi la emangweni ba promoter noma baniketa abantu abethu tidzakamiva basaya esikolweni ngabe ungathini Ncebo? Cha asibonge Mbuyisa uteka yona sibili bekumele ukuthi singema communities singimango sibambisana sikhone lokubona lokuthi awunango umntwana uhleli sibone lokuthi sibambisana kanjani. Ngiyajabula nje masondvo ngibonile labanye bamenta back to school lapho khona ngelisondvo balethe amarula balethe amapenseli injongo yako ukuthi ngaleli sondvo bese kunikwa labo bantwana labalasondveni ngoba asifanani sebabapha leyo penseli ukucollecta nekubuthisa emathuluzi ekufundza si group emangweni sente leso sigejane bese siyabuka ukuthi unangu ya neku identify umntwana ukuthi lo mntwana lona uswele bese siyachumana netinhlangano siyadikhweba tinhlangano uyahamba uthi nangu umntwana la wafelwa batali kungaba kunengi organizer ema savings ukuthi siyaseva sisigejana lesitsite sisevela ukuthi kusita nanga umntwana bekumele vele kube khona kubambisana njoba nje utsinzile ngoba lokunye lokwentekala ukhanza ukuthi lo mntwana asimtali kusesishadile umntwana ngamthola ebujaheni sekushayanwa ngalomntwana sokushayanwa ngalomntwana nathi ulanza imali lena kaManzini ejika uye kunyoko wena aphinza jika abuye lelene seshana ngaye kani umntwana kumele angangeni la etimphini tethu sesiyampanisha kanjani bekumele kube khona kubambisana between make nababe ngoba kulesinye isikhathi phela njoba bantwana siyabathola ebujaheni bese uthola umfati lomunye ukhanza
manje uthi lo mntwana sokwala ekhaya uyafundziswa senibambisene namake sikhuthatha kubambisana kulabo bantwana labataleka ngaphandle kwemishado kungabese sokuyaliwa. Usami ngiyabonga kakhulu mfundisi mhlambe ungangeta Mr Nzimanze kuloko lesikhuluma ngawo nangumango nanini maphoyisa nibhekile ukuthi umango phela awunibambise ekuvikeleni kakhulu nabo abantwana lokusisilamu mhlaba abuyela esikoleni. Kunjalo babembuyisa umango ulelichaza lelikhulu kuTekuphepha lo ngadlala kuTekuphepha ikakhulu ke lapha lesikhuluma ngekuTekuphepha temvana kunemithetho lekhona lefaka ekhathi bo Children Protection and Welfare Act le igcizelelako lokuthi lokuphepha kwalabantwana akukabukwa ngumtali noma lobabukile lobakhulisa kokuphela. Usho ukuthi nami ngingumakhelwane nawe ungumakhelwane lo sho ukuthi ngalenye indlela umango wonke unensaye yokuthi ube nato indlela dekwenda ukuthi banivana emangweni baphephe nangabe banivana bahamba baye esikolweni kubonakala ukuthi ayi bahamba bendlule ehlathini nangabe bendlule ehlathini kufuneka umango collectively ube nalo licebo lokuthi nabahamba lapha ehlathini batawuhamba baphume baphephile nangabe kufuneka ukuthi kuhambe kuwelwe nemfula umango ukwazi ukuthi banivana baye esikolweni batawela baphephile babuye baphephile. Ngosiyamaye ngiyabonga kakhulu Mr Nzimanze mbukele ekhaya ke uyativela la kumbutho wembube uyacwayisa nje kakhulu nalokuthi asibana ke niphela abantwana abadali labanye basuka nje emakhaya kusesemnyama lokupheketelana kube kusengedlula emahlathini wabekusana ngewela umfula lempilo yalabantwana singakhanzi sesikhala kusasa sithi abantwana ulahlekile bamebile emgwaqweni kanti bekhona indlela lesingayisebenzisa mbukele lasibuye etolo ke siyawubuka ke sinemfundisi ukuthi from biblically imfundo ngabe vele imqokwa yini noma ingaba mqokwa kanjani kuze abantu abethu bakhone ukuthi bayithathe serious baphumelele. Siyabuya hlala nathi. Sihleli la khombukele lithindi ibandla sikhuluma nje la inzaba ye back to school tikolwa ke divulile ukwaveta la umfundisi ukuthi tikolwa tivuliwe nje letinye takhona atikavulwa ngenzaba tehlakalo sitibonile ngokwaba nesiphepho eveni yaphepho kwatikolwa ngoba netimvula etimatima mfundisi nasibuka nje from eBhayibhelini umlando weBhayibheli singasho yini ukuthi imfundo mfundisi imqoka empilweni yemuntu noma yemntwana lamuhla asakhula sifuna abe lekusasa lelichakazile. Babe siyabonga. Awu imcoka kakhulu imfundo ngoba kwayona leliBhayibheli phela leliBhayibheli libhaliwe utalifunza njani ungakafunzi. Okay. li historical leliBhayibheli libhalwe ngemagama so ukuze ulifunze kwalona you have to read it because likhuluma into leyenteka lemuva thina sila so yebo khona laphefumlelwa lagcotshwa linemandla but it's a historical book. Okay. So kufuna ukuthi sifunze sathi kungenta into letinengi kufunza kuyalunweba knowledge yakho. Okay. Lwati lwakho luyanwebeka ngoba nanifunzile ningabuka lento le nihumushe ifana nikhona ku-align but lesinye ikhathi lomunye okhanza ukuthi intellect yakhe iphasi nibuka into yini niyaphikisana njengento lencane ngalokuthi lemfundo kude kwendlula lapho imfundo ikuvulela emathuba imfundo iyakuvulela ama-opportunities uyasebenza ufake amandla lamancane uhole kakhulu. Okay. Just imagine uhlele esitulweni siyaswinga usebenza njengemouse umunyo Okay. nje uyaswinga nje uxhumana nemhlaba kufunza ngoba operator lento leya kufunza uyakubona kanti na ungakafunza ubete likhono ubete skill
kufunza kuletha likhono usho njalo uMshumayeli 10:10 likhono liletha kufunza kuletha ube neability ube nelikhono ube neskill sekoperate team so uvuleka iminyango ngathi nje imfundo lokunye singakubala ukuthi luswayi lwempilo litakwenda ukuthi bantu badla ngespoon ange-teaspoon wena udle ngespoon ngoba uvulekelwa ngamathuba lamanenge. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa lapha Mr. sibuke kakhulu naku lesikubita ngema safety concerns. Le kufuneka ukuthi bakunake cishe bantwana bethu basayikolweni nabo futhi batali lokusuka kini ningumbutho wembube. Asibonge bawembuyisa cha kuphepha kwemvana kusuka ekhaya. Okay. Ngakho ke thina siyaye sikhuthade ukuthi ungumtali lensaye ayivele ibe kuwe le kwenda ukuthi umntwana wakho ahlale aphephile. Lo utakwenda kanjani ke utakwenda ngokuthi nakuvulwa isikolo umpheketele umntwana wakho umbone umntwana wakho nangaba agibela imoto umbone umntwana wakho sowugibela emotini awu ahamba esikolweni phindze futhi umhlangabele nangabe kunemigwaqo lefuna ewetwe umwete umgwaqo aphephe sisese lapho nje kuloku kulaba labagibela imoto kungumtali kuyinsayeya yakhe umtali ukuthi ayihlolisise naleyo moto le tawuzilayishe lo mfana ukuthi ingabe ingilephilile yini ingabe ingilena imphepha letifanele yini uvakahle ingabe ishayelwa ngulonato yini imphepha nemba imoto ke iba letimphepha ngetigaba letehlukile kwecala nje kufuneka ukuthi ibe nayo ipermit okay yekuthi ingabalayisha abantu okay kufuneka ukuthi iphindze futhi ibe nayo ne CF lokusho ukuthi certificate lesithi le moto ihloliwe yatfolakala ukuthi no iphilile ukuthi ingasilayisha sive ngoba sikhuluma kulayisha abantwana ke kufuneka ukuthi le moto futhi ibe nemibhalo yona nje lamhlubulweni lekhomba ukuthi le ilayisha abantwana nangayibeka kupheceleti ngithi children in transit okay yebo ibinze futhi ke bese seyiba khona nebusiness yaleyo ukuthi wo cha lokuhle lokulayisha abantwana nangabe kungileyo business style yayo ifuna ibe khona lapho kulawo bantwana okay sesedlulile ke emotini sesida kulolo loyishayela ngaphandle kwaleli phepha lekushayela lesinalo thine sonke lekusiwa ilicense ufuna yaphindze futhi abe neliphepha lelinye leli professional driving permit katseni besithi ke ipublic okay lapho ke sesingasho ukuthi hayi lo angayishayela le moto nayi naleti impepha letintibale ngala ngenhla hayi so ungasho ukuthi ungumtali no bese siphinde sikhutsata ukuthi labo labantu bachayela leto moto nabo phela abati ukuthi ingcikithi lenkulu kuphepha kwabantwana uthi noma sobalayishile sobamikisa labahlala khona nangabe kungaba kuhle enkosini bekungaba ukuthi ubewede umgwaqo noma ke lo bahlangabetile umbone ukuthi ubathethe uwela nabo akho so uyathi ke ukuthi hayi umsebenzi wami welanga sengwendile kungaba ngiloko cha ngiyabonga kakhulu Mr. Nzimanze kukhona into lengiyiphikako kwekuthi lo mntwana phela akafike ku destination yakhe angimnikete umuntu noma ngimbeke ekhaya ngibe nesiciniseko sekuthi ufikile mfundisi batali noma abantu esibabita ngama guardians bangayi necharisha kanjani impilo yemntwana ukuthi abe nema good values bafake nakhona bo respect ne discipline mhlambe ngitiphi indlela abangatisebenzisa kumala emakhaya bayakhala labatali ukuthi labantwana ngathi sebakhiwe ngalenye indlela basasihloniphi kungaba kunenge kumcoka kunaka njengamdali njoba babenzi manze asashido ukuthi iuniversity lenkhulu yemuntu likhaya okay angakayi esikolweni preschool uqala ekhaya it's a pity ukuthi kuhleleka kwemfundo yethu sebahlala lena Monday to Friday 8 to 4 yes but bekumele ukuthi kube nelichumano phakathi kwemtali nathishela kuphinze futhi nakabuya lo mntwana
sinake la etindlini tabo singene sibuke lokuthi kwente kanjani sibakhute etincingweni abebase baspenda isikhathi kakhulu siwa create tindlela angathi ngathi punishment lika si create indlela tekuba discipline dinenge indlela tekudiscipline umntwana ongamdiscipline ngato ngaphandle nje ukuthi ujakele ekushayeni kanalo liswati lolo iBhayibheli liyakhutsata ukuthi uyasusa bulima kodwa ke kukahle lapha nangabe usemncane esigabeni esiphasi banasa asakhulile asacala isigaba sekuthomba ufuna bese ucreate indlela tekumdiscipline lo mntwana netindlela tekuchumana nabothishela ungasho nje bothishela bayadi ngoba ke emaphoyisa ayadi noma abafundisi bayadi uzame ukucheck eromini yakhe ucheck ukuthi nathishela class teacher umshayeli wenenombolo yakhe kuhamba njani umntwana nami kanjani manje yagcizelela ukuthi idiscipline nema values kumcoka kwa instilla ebuncaneni bakhe lo mntwana the first 2 years angisakayi esikolweni lapha uya instilla ngoba le system le ngichubo yalakhaya ngiyo le base la ku personality kulesimilo salomntwana you understand so ngiyo lesoka lo mntwana ufunda sawubona ngiyaxolisa kuphi ekhaya ayi university then seyafika ke ama principles ibehavior kaMsunduza ingeta kuloku la kufunze la ekhaya so yeSt Michael's nalama principles angeta lapho but nangabe le base yale ekhaya le family system it was wrong vele then kude singakwenda kuncane kakhulu ngosiyami kakhulu mfundisi ngiso sikhathi kunenge ngabe siyakhuluma Mr Nzimanze but ngiyafisa ukuthi uvalelise mhlambe ngekucizelela nangexwayisa siyati ukuthi mhlezeni ikhuluma everywhere ngekuphepha emgwaqweni mhlambe asicizelele Mr Nzimanze nakubo bantwana ukuthi bahamba ngakuphi emgwaqweni nabahamba bawela kanjani futhi emgwaqweni uvalelise baba Asibonga Mbuyisi cha emgwaqweni lesingakusho ukuthi kuze tekuphepha indlondlobale ticine futhi kufuneka ukuthi labahamba ngetimotolo bahlale bacophelele bashayele ngekulandzela umthetho bantwana labahamba ngetinyawo lesingakhutsati ukuthi bahambe bodwa kodwa nje bahambe ngesekudla semgwaqo ukuthi bayayibona imoto lechamukayo nangabe batewela bawele lapho khona kunemdwebo yekwela khona phasi nangabe kude leyo mdwebo bameke sure ukuthi bayabona ngesekudla sabo bayabona ngesencele sabo dot imbili letintsangothi kude lapho bangabona khona ngweshana batenedise ke kungikhona bewela kodwa nje lokukhulu lesikukhutsatako nebakithi kuthi akube khona lo sangathi umdladlana lo hlala hamba nebantwana lo tawukhona kubona bungoti noma sebude Nkosiyami valelisa Nzimanze esivenise eMaswati nekusho ukuthi nikhona niyaletha lisito kiso esiveni nakubo bantwana siyabonga babambuyisa sibonga lelithuba lokuthi bekungaba nathi ehlelweni Nkosiyami kuze ukuthi sitawucathathela eMaswati ngetindlela tekucinisa tekuphepha singumbutho wembube sikhonela bona ukuthi sicinise tekuphepha amen cha ngiyabonga mfundisi wami ngiyacela nawe usho amagama akho ekugcina uvalelise nceke yami cha sibonga kakhulu sibonga lelithuba leli lekukhuluma neMaswati onke siyagcizelela asingalwi ngebantwana sibambisaneni umango make nababe labo labadala umntwana babambisane ngayidikhathi sicele nato tikolo tisibambise ebo deposit bangabacoshi bantwana basilalele litulu belina timala dikho tincane so abasibekete nathi ngina 3000 akangive umntwana achubeka futhi ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ke uyadivela ke kubantu labadzala la umbutho wembube leyo hambisana naye umfundisi Mamba sibonge nje kakhulu kuloku leseba sicathathele kiko lengikholwa ke ukuthi sive seMaswati konke lokulaba sifundzise kona lamuhla siyawuthi siku-apply kusisite futhi sibatshele nabantu bethu ukuthi phela abatiphathe njani basahambe emgwaqweni batiphathe njani basesikolweni ngoma
etuluka konke likusasa leli lingelabo ngibo kusasa lesitabe sishatandla sithi well done, congratulations, maye siyabonga. Kuthemba kwesimbuyisa ngithi nje uNkulunkulu emusa, uNkulunkulu ekuthula, uNkulunkulu elithandwa, akasiphathe sonke nisale kahle. Siyakubiza ngonyaka sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke awuye Jesuke ayi Nkosi yami